Mulai lagi kedaton singgah di Belayu. Inggih ring penonton mugi selamat rahayu. Ya makanya ujung jangan mak ini imuan ini. Kalau jangan lu ngecen kajian kabak ngecen kajian boleh cepat tuh tegapun. Yan pesa lili. Ngaso linggune ning uyuh. Pada orang. Om Swastiastu Raja Manggis Penton. Punapi katra. Mulai lagi kedaton singgah di Belayu. Inggih ring penonton mugi selamat rahayu. Nggih. Bang bedak bang kadung cemak kayak ini. Bung tiang bang, bung muling bang. Deh aja. Nggih. Dijodoh malih sedang ditiang. Regina wayah Basir Kawe. Basir Kastawarsa LPD Link Bayangan Desa pasti dong. Nggih. Lagu Link Bayangan tetap lestarikan bayangan nggih lekat iki hidup iki mati Bang Riki. Bang yang budesakeun mati di Jawa. Apa mau jadi lu tenang, jak tenang gitu. Jok ada dot luwing nih, dot luwing, suang ibanci dot luwing, celik dunia antos.
Ayo. Ya makanya aja jangan makan ini imuan. Meron dyan ni Chen kajen kabak ni Chen kajen boleh ada patut gapol. Iga lapor tuh, Ah, enggak aja cicing tabrak terak potong cicing. Nen. Iga cicing đâu? Chan, Ah, kenapa? cicing tabrak terak. Titik kabak terak. Ah, Si cara anu ditemuku gitu. udah, apa kan orang lah jadi gimana? Aduh. Woi, ternyata liu. Wah, dia termasuk pada dalam yang ibu-ibu PKK. Aduh. Uling tuni ada nang panglima ben cebar cebur cara penginom kirim taluh cek. Ini lipstick ben dek bob stu. Dek ini lipstick. Ye kadipuro macamo. Tingdang makanyam hangyang eh. Hangyang lo kentan. Chứ ngọt tớ này à? Oke, cái ngon tớ chi ngon tớ chả cái ngon tớ. Gitu. Kau dukun tau nhở, tau? Toleh ibu-ibu Hah? Niki ampunan ni di luar Payang Deso. Niki ampun PKK Payang Deso terganteng. Ibu-ibu PKK jak jadi hati di diana nang ngasir kan menek di grup WA. Orang rahasia di situ. Aduh. Kenapa tuh dikata rahasia? Daya nih, nyelo aduh kurangnya sing bangun belajar WA nang ngasir di diana metlak di. Biasanya len yang pidan dik gitu ibu-ibu PKK Hah? woi menilo pas nebasin kene bo woi menilo baju kebayaan cenang ngau itu jangan nu malo nang gitu Jadi? jadi halo tek yang putih pink yang putih coklat gitu kling gitu bungkus ngoyong apa ting putih coklat gitu zaman praktis Zaman modern. Itu zaman katrot zaman lu tuh. Itu mau pengarang lewat WA. praktis cara cang mau makin apa kecain magai ya Kayak apa udah juga mali. woi jadi mau mulai kaca Aduh, tuh jadi gitu. Gitu. Kantong dulu tuh. Sing idang mulo ni lung. Ah, Pangaloh ni Chan pangaloh mulo. Lakar jele mulo. Itu yang mulo sama dengan hidup Asal bola lakar jele tinggal nyamah mentek yo pedi dia. Oh yang ngalih ni lung mulo kacang tanah maramal. Oh. Ikuda kadang kilo ni. kacang tanah? Oh, Udah kilo. bisa 1 juta maji. Sakan kacang tanah mulo. Oh, kacangnya kilo nang tanahnya wengi 100. Kacang adop tanahnya mau kirim gitu. Gitu bang. Bocah. Sini dia ngecap jangan orang. Nah begitu Cina ngomong jangan siap. Jangan siap Jani. Oh itu ciba baru. Hah? Jani Gen. kan hidup kini bocain corona covid Hah? kan kijau sing payu mapaya sing idang kan gitu Hah? Drama gong bencak. Bencak drama gong ah. minta Itu kan corona. Aing buat corona. Ngijang-ngijang drama gong. mới Gong sampai drama gong pen corona bencak mana? tapi ingat artinya dari protokol kesehatan juga harus diingat makanya jangan malu ibu-ibu dan bapak-bapak kalau ke pura pakai masker demi keselamatan kita dan demi juga menyelamatkan orang lain toh eleng niko nak terus gitu ingat pakai masker angin berdua sama masker ane beden masker masih gitu dan dur masker ane dur kena covid Betul? Karang buyo. Harus tuh pakai masker. Betul. Wow. Dan ini bu ibu cang saya cang berpikir masih pas di mana lekade. Di nutini Betul? Google lo bapak ibu neng ujang Google lo magai urin benih ni mana wei.
mau melalui mau. Mudah orang coba nih ibu kameragat nih lu bapak kameragat nih mau magai mau melalui kayak cah panak nih. Oh dia ngede nang panak nih tawang cie. Jadi jauh yang lek cuma nalak kan gitu gumi. Kan perubahan itu begitu. Oh begitu aja apa kan? Ja apa kan panak nih? Wih tuh long tuh. Liang bo laser-laseran. Panak li laser-laseran. Bo ke pura kene panak nih. Sret ketak tuh. Wih. Tak peningal lang na anu. Gitu. Lu laser liang. Kan udah jelas gitu. Apa Patuh ke liang apa? Pangoyong panak apa liang không? Oh là ra kasal bo sibuk nih. Sibuk dah tua. Apa bang? Begitu bawa di bajang ratuk, ceng nanggung jam pesu jaga api, kecil lagi, api beliang. Kenapa beliang kita zaman terjadi? Sang lawe. Yang sang lawe beliang? Ya warna besar gitu ya. Liwatnya nang. Liwat kan nak monenya kalangnya bebas kan ya. Oh, jalan deh. Jalan dia. Bang nak kasih. Ngorto, bilang ngorto. Apor, sang yuk. Ngorto, mone mau viral di berita Bandung nguling pakai kaki itu, nengok kemoy. Apor, len. Udah pakai kelingkong kemoy kelakun. Oh gitu. Begitu, nana. Chỉ là ngọt nó chán cái đi ngọt đâu lên đi. Trong bộ vợ sẽ ngọt đâu. Bộ vợ ngọt đâu lên. Vợ anh kèn. Beliau anh kèn. Pokoknya bener tuh sao đó. Beliau nang siau. Nah kini artinya theo ti tadi sama Cina. Jadi tadi. Lebih malah cim tu lah, cim sih. Oh gitu. Jadi kita tadi pok. Jadi irago kini Masan Gumi Gereng Agung. Begitu? Masan Gumi Gereng Agung. Ini sing tadi itu sing tadi. Jadi gelap ke dokter nak jejak. Yang ke dokter berseorang không? Kopet. Oh. Tuh dia gonya ngale gai kewah. Deben ngale pes. Ngale gai kan kewah. Ngale gai kewah. Dia ngale pes. Gai sing ada jani. Kan kene. Paling angkat bang bulu abiang ini jani ada gai. Mangku mak gai ya. Cang mau pengalaman cang jadi mangku. Mangku apa? Ih. Sing percaya. Tapi cang mau mengundurkan diri secara pribadi, cang mengundurkan diri dari mangku. Mangku apa tuh? Mangku seman puro sih. Banyak. Oh liu mangku seman puro. Oh tapi cang len kasusah. Dig. Jadi beli kleneng kan minimal di 800. Minimal bajero tuh di 800. Modal awal. Modal kedua apa bin? Oh begitu. Kan lantas dua cang mulai kan buat yo Oh, jangan marah ngantap kita bay deh waratu panak liak isi yo. Udah. Ratno Mangali. Ratno Mangali kan bang yang bermerek gitu tuh. Tuh baca ini bajro kan ji 800 minimal. Masa aja nih Saren Banten panak liak isi yo. Ratno Mangali. Aduh, ayang deh jani pemangku bojo, jani jero mangku tuh ngaya. Tapi rago peminimal totono soroh di Bali sini. Apa betul sini tuh? Wangso. Jangan tahu di sini macam mangkon gongnya jadi besoroh di sini. Gitu? Wangso. Itu ngisi nang Ratno Mangali masa jadi. Dan dia harus rago berpikir tuh. Bila perlu bertahan kau gimana cocok. Nah rata-rata lah seperti itu. Tuh di joren bolan tas ni nak bong udah putih benar lupa jangan menggenap jalo mangku ambil pekaryan tu kengken ngorpo panalia isi apa kengken. Jadi nak kebutuhan hidup harus tuh ragolah sebagai umat jadi mengayomi gitu apa deh. Oh gitu. Nah jadi kini nih. Kami aja. Jadi ni nak berkelek bayu lengas ni. Adik gitu? Lek bayu yang nak bawa ke dokter pasti mandi ubat. Ya gitu. Aja apa jadi ni? Balian ali. Oh balian. Cocok ke balian ya. Begitu kayak jalan nih. Ke balian jadi. Ya dua ke balian. Oh iya mau balian nih. Bagaimana baliannya?
Ah. Oh, nah, melinar. Ijo ale balik melinar Nah, gini. ale balian ale. Nah, ale bo balian melinar kan. Jak melinar kan ini. Melinar, halo kayak melinar. Eh,